A. Muhun naon atuh Neng? Mohon A, Neng cinta ke AA. Neng bakal setia kan ke AA? Mohon A. Mun A selingkuh munang teh Neng? Menang atau A? Naha munang? Atau mun A selingkuh, Neng oge bakal selingkuh. Pirokotin itu, ima sanes Indosiar A, anu ceritana A selingkuh. Terus Neng menangis sembayang kan buru? Pilih. Hih, eta bibir mah cemberut gitu. A mau lawan doang Neng. A janji bakal setia dunia akhirat. Jika kenal itu suara nak Suara A tuh Neng. mirip suara buaya. Ih, A mah serius. Neng glorius. Neng jawab seriusnya. Mau misalkan A hilap selingkuh, kumaha eta Neng? Orang kan hanya sebatas pacar. Neng mah teu berhak ngelarang A berlebihan. AA kan lelaki, calon imam keluarga. AA berhak milih tepat jeung keluarga AA. Neng, A mau terhad. Ih, Neng hujan. Ayo rapin ayo. Sila. Neng ngarek ngelanjutin omongan lu tadi. Nyasap mangga Neng. Hiji deui A, Neng mah mau merjuangkeun jelema nu teu serius karena orang yang bener-bener Sayang, Mayana bakal ngajak ke hiji jelema anu bener-bener cinta. lain jelema nu datang di awal dan di akhir. Tapi Mayana anu datang di awal sampai akhir. Jadi selingkuh teh A, Moal atuh Neng. kunaon A? Cinta terus melebur ke hiji hati awewe. Nyata Neng gelis. Ya bisa bae. Soalan. Telepon lah. Si Bawi telepon. Halo Beb. Iya A. Neng, ayeuna dipanggil Bibi baenya. Bibi? Tulisanna BEE dibaca Bi. Embe meureun. Oh, jadi mentang-mentang Neng Madinah sapoe sakali dipanggil embe gitu. Wih, mulai merecon keluar. Nekeun heula neng gelis. Kieu cantik, cicing heula nya. Nah, Aa nu ngajelaskeun. Atuh naon coba manggil embe? Batur mah kana kabogoh manggil sayang, ayang, baby. Ieu mah naon embe cenah? Tulisanna BE dibaca Nabi. Bi eta bahasa Inggris, artina eta lebah. Oh, jadi karena Neng sok nyiwitan AA, Neng jadi lebah gitu sok nyeureud. Bukan gitu sayang, mangkana nekeun heula ye. Hangus geraan. Lebah kan ngeluarin madu. Madunya manis. Manisnya itu kayak kamu. Sae buah jantan. Panggil Bi aja ya. Ya. Iya, Bi. Nah, gitulah Bi. Akan kangen besok pagi. AA kan ke sore bakal katim. Ante sabar. Hayang geura sore. Sabar atuh Bi, sayang. Bi. Cin. Kalau heula Rek naon A? arek kirim rindu ke Neng lewat angin. Si A mah bisa bae. Kemana sapunya? Sapu kemana? Sapu Bu? Ya iya sapuna dek digeron ngahenen bae ti tadi denger nyapuan Yo, kamar-kamar tuh. telepon sa ajin dek dong buka bae
calon adik parmu. Emang bisa masak? Mau ditalenta ya mah. Oh, Bisa masak, bisa nyesel, Oh. bisa ngarakin kentang bocor, WC mangpat, oh. listrik modar, Oh. kebakaran hutan, Hmm. dan bisa menurunkan angka kemiskinan. Anu bener mana dek? Tuh. Ih, gagah ya. Laju irah abesan. Gampang. Segera kali tuh, lo agak gue dedek ngabucin ya. Nah, kita bucin. Budak cinta. Cinta. Nah, ciluh nama tata. Bi tadi Abi ya Bukan sayang, sage kakak iparmu. bisa baik. Ya udahlah Bi, udah sore nih, mau mandi hanya. Bentar lagi mau maghrib. Udah dulu ya. Muncul. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.